Poklok ngaya me New Vision newspaper go kartiki lok me bari paluchan me karamoja kiti Gukwalo ne anga agi Gukwalo bar eno gameto kartikere ni office pa Prime Minister omyero upok kilwak me karamoja magitika deno chan yupo art gitika wot ning ento lok mukata yeni bar inipo o iching lute dero ngagi Gukwalo nying lutela mugo ukate iye mukene ba kokma diete ubedi kom minister ba doro lokom karamoja affairs megu goreti chitutu bal tiek ikome par kitika watini report mukate newspaper yeni kino family pa minister me karamoja affairs miene la miene ge magiti chatu bare ma miene no chere karamoja ni gitika charne itan ma megi bot dara mapar ene lok mo chwer dara chuin dara mateka da jomo kana be nyingo bunye kiye ento bari palo chan me karamoja dak chene ching family palo tela nini afoyo ema atama ni agam lok kita kloro upanyo ko ni yo producer wa producer to ni anga mo kwalo bari palo chan donc kumbeti kino state minister kino minister mi karamoja affairs ni en ugamo bari aliwa ber kimia beach 7,500 e comme 7,500 kino bari mukene mama mane la menne kio mar na chiel tikitika chatne o karamoja kiti chate kwa mbale Honorable Prime MP mi karamoja openyo wachi anyole mi Uganda mutu kwenye chenjweni why is Karamoja poor? Why is Karamoja not going to be poor when the iron sheet meant for Karamojong is being dispersed in other regions? Natuga mlok pe ento anything arachiel ikinjo mogamo gini weng in News Vision matin ti clear ke karo ke nying chitutu ogamo bar aliwa bero ke mia beach Prime Minister Robin Anabanja ogamo bar alibario Speaker of Parliament Anita Anet Among ogamo bar mia beach newspaper matin New Vision. This is not mine. Vision page number 3 Ochera nyimo chini Vice President retired Major Jessica Lupo ogamo bar mia beach Finance Minister Amos Lugolobi ogamo bar mia der Minister of Finance Matia Kasaija ogamo bar mia bichel I batches of 300 Kay Nero list State Minister for Disaster Anyakun ogamo bar mia der Jennifer Namuliomba Minister Maloy Bunyoro Affairs ogamo bar mia der Youth Member of Parliament Central Region petumdo barmena mado cher Karamoja Emma kan ministers mukene ma parmo wati Amos Lugolobi Dennis Obua Hamson Fred Buino Ethics Minister Lily Akelo ogamo barmia beach Ethics natono mirdo kit dano donc kay nero mort luogi ministers ego ni manyingi teka karni barni ki kel yelo chan ke jino gamento kerni ki mi cash bonanza idiomi part ngad ma ki mi teach any chin era be minister me Karamoja affairs mego gorete chitutu ka en be oberi ken logam manyote era yo poko bar eni kumbeti anera la wo news mala wo kumbeti ministers me Karamoja weng anera woman MP mena pak wengi tika katiki lok achiel magiti wachi ne miro kitim ki sensa ki le mor le ba chuli gonya ne miro nen ket makim ki kwal en ki dog teach ma mege nena is sensa te lok en ki le ba chuli so kumbe giti wachi ne ki miro ne la dit lo bo kwan minister me Karamoja affairs ki dog teach ma mege pe bal en me cha ko lok na ne program kan ana mero boyo gen mala wo honorable opendi o wachi ni Kano la tela lobo tiki miri meluwenye kumchana ne kwanyu Jimmy Marach yero kwitiki kumovol ministers egunimo kwano nyingini tek ngatanyia winyana mirkodo dire it would be a shame ni utika gwako ministers maluet gitie
nanga ni chao discussion kai wajini kabushenga ufonyo waningo. That connotation of the debate ada keruni kikiri tikwe do kip makinyoto wakany eni. Kiri kaki waje ki censoring minister chill money ni o ke kom wabedo kany food charario fupo karo ema. Inge ngamo time namuganzo bar widaro be the headlines pidueria dek ni namuganzo ke bayo. Parliament chokem upong man parliament chok jomo MP karo be ka bedo. Wa mukene magu be parliament ni reno go biro kaneno kero ke bayo ko namuganza ke bayo. Gina namuganza timo tia record wajin jone pigi ngo agati time en ke bangar mo wajini ruba timi ki ja pigi ngo agati time bible. Namuganza ti parliament pingi ngo magati timo ne namuganza still there. Loka namuganza food pia nyige mo nyaka food la dirlo food pia gamaloke. And la dirlo waye is the final, the ultimate. Atiki gani kita olingo piem namuganza te lo rekote kiwa kitutu makino ni ko kwala barni including the ministers. It is as simple as keeping quiet. Normally, the Iron Sheet saga is not a surprise. It has always been there. Wangeni OPM po chakatin, tiene for refugees mane in the old gazettes kichamo. Kakichamo wapalo ring pero normally penya ko meri wachini probably gwakchere ma kicharo ki barni ene mo karakter merchwalo bilarioni mi konya dan mi kobo ki apa ene waji ene tam ma megi am pangeyo eto ma mego wachini barni ki kwalo miro ki nenni ministers guddi pingar chile Can you repeat ek bare mama o ikara moja? Petie